Keingan le mangan yo ya kecingem bom cikut. Kaning ka kecingkeli umdai tang usamla. Kecingkeli jonga bat jong piro. Keingan dei ban le mangan yo ya kecingem bom cikut. Baro kanyam gahikai. Lada pile ABKD. Pinyo ya kecingem bom cikut. Kadon kecing le lala kejong ban yo ya kecing penem. But hang ni ro kata kedai ke jingkeli ke crowd. Banong kumno nganyo ya ke jing penem. Kata ke jing penem ke jing em bat ngakan don shadow bang cikut. Ke bamut ke jing em hadin jo ke jing kliap no ya ke jing em nang ni nak kendo. Bangan don ya kata ke jing em. Baruang kumno ngala banyo ya kata ke jing em bang cikut. Hakane ke singi ke banganang pusan. Hakane ke step ya ke ban keren hakane ke jaka. Terawi alam yang hakane ke singi bangade ban hikai yakane ke benta kata kedai ke baong pidon hak ke benta ke babha ne ke benta ke baduna ngini pek hakane ke singi yakane ke benta bangan ngam yakane ke jinghikai na ke tien ke joblei kidon ki briu nganong ipi habang apuli hapo ka bible kila poi nganong ipi sya kata ka jaka ne ka mo ban ong hadu kata ka temet ba kila day ban yo ya ke jing penem. Kila day ban yo ya ke beneng. Henry kidu no day tang namar ba karai ba kisim ha kata kapor kedai ke babakla. Namar ya ke ne ke benta ke bangaman keren ngam pidon ke benta babha ne ke benta ke baduna. Namar don hang ningan ai fiki nuksa shua bangan let sakata ka jikai ke ba day harangan ai nuksa shua syapang sawut kibriu hapo ke Bible. Sawut kibrio kibelaya don hat mit jong kecing penem hat jane jong kecing penem Henry kidu no namar karai baki kishim kebeneng kong do ude Judas Iskariot haba pipet sepang Judas Iskariot lane utau Judas ubedeno yau Jesu ke Bible ke batai naga gospel Matius kelnong ke ba arpun rio kedekot ke basapu kendai lem kum juru ke kam ki apostle kelenong ke benengkong kedekot ke ba arpusan ke betai syapang kini ki beriu bakile don hajan jong ke jing penem kini kidon hajan ke Bible ke ong ne te kumni ru haba ula wan hau jisu ong kublei ko kenrat bat ula do ya u fi hang ni ujuda sam udon baru jisu lais nem shiteng lais nem shiteng udon bat u Jisu. Uya bat u Jisu. Udon lem bat u Jisu. Nganak kwa banong ipi. Kini di kapor jisisya. Ujudas de banyo ke jing kentio. Hari namar ka rai jong ke jing do no ke jong u. Kapelong ya u bo undo ya ke hima ke beneng. Baar ada pipet na ke kam apostle. Siapang uni ubriu u bakerteng u pilkas. Bakumno uneru udono uladon hajane ubadai ulang skor haga kam apostle kelnong gaba arpusaw kada khot gaba arpusan ka Bible ka ong tekat ba udang yalap syapang ka hok bat ka bor halor ladi hang ni upol udang yalap yang ni ka benta bat ka jing bishar ka bansawan upilkas ula syaptieng bat ula yatu menta tu kelit no shwa tion dalalait ka por ngan sapa khot yame dan buat bak kibril kecing penem kalawan ha kecing em jongki kisuto bakane ngadai ban pediang hari namar kecing syaptieng bat namar kecing buteng wong kelet no ngan sakot yame nang tangin pej breu balai usim Agripa pilap naka kam apostol nong gaba arpun riu de khot ba arpu pra kong gumne anda kunta u Agripa ul ong hau pol sakin diat men ngek ba mela pen kongo yang ban long kristan ni pat uang stang kin diat mela jan pen long kristan yang ula done ha ke ching penem Henry udono namar ba kwa
nang tahu beriu ubasau pistas pilap hakju kelenong arpun riu dekat ba arpusau kong umne ti haba udang ya side daya lede kumne u pistas ula ong dakaktien bajam Paul melamwer ke jingbo ke jing start jong me kala penlamwer ya me fidep uniu pistas ula yo ngau ya kaktien ke jong blai na u Paul hanre u ong ya ke kentien u Paul melamwer melak klep biet na mar ke jing start ke jong me fidep kini degi sangut ki beriu hapa ke Bible haba ngapuli em haka testament ke batamai ke jing penem kala don anong fi haka jing kang ke jong ki hada kini ki sangut em ki kang ya ke jing kang bat ki klemple ngaperkhat namta u Judas haba unde yo I ki kerteng jong ki apostle haba fi puli hapa kita cipen pau ha kita ki kerdop kendon mo haki hangta kandan ke kerteng jong ki apostle un yo I ba ke kerteng jong u kanam dan habang perkat ngan ong yepi naka benta upistas na marwang up ngan sakot yeme mdai menta nga perkat am tau sim Agripa ke jing penem kelawan hanrei wong ngampat kwa menta bat ubalai le ong kani ke ketin kalong ke balam wer kini ki saujat ki beri apa ke pertai pinlap bat teng ngap an piru ngilong ko maki kan mau bet ngi syakri yo blai wat dum syakri tangkum ne syakri hadul kot amen wanum kelalong kumu Judas ba poi ha ka bakut do no bat yat no wanum long kumu pistas ban boteng ya ka jing penem wanum long kumu sim Agripa ke jing penem galawan piong ke jing kai ke deye ke jing kran ketin jong blai ke deye ringam kwa ban kala bat wanum long kepat kum pistas ba bisyarno ya ke ketin ke jong blai ba ong bakal lamwer okay kalau medai kita bubun ba ki ong waju puli than ni ka Bible yo pi lamwer ki ong waju you waju puli than ni ka Bible yo pi lamwer kini de kisau ngachuan ra ya kini shua bangan sedang ya ke bangan kren hangani ke singin poi biang syakapang kini ka benta bu Jisu kren ka benta babha bat benta baduna kini ka kentien ba mi na ka shintur ke jang Jisu banungkong do nginya pet syapang uni ubanungkong do bau ong medan haka benta ka baduna nginya pet ya kini ka benta mo ya ka benta ka baduna nginya pai bat nga nagaktin ka jong blay naga gospel jong Marcus haka lenong ka ba shipo haka rekod ka ba kat nyaw terter haba udang let de nangta shalenti ba way ula pet hau bat ula dem khosi hau bat ula keli ya kono hikai babha ke kan le banganyo jingem bamchikut kene di ke jingkali jong uni usamla ka Bible ka batai hajrong ude usamla ubaruspa ong lang bat nga usamla baruspa bat ka Bible ka batai syapang jong uni usamla ka keren kekeren syapang uni usamla baruspa pinlap syapang jong u haga gospel ka jong u Matius ru haklanong ga bakat kendai bat kumju gospel Lukas kelenong ga bakat pra pinlap syapang uni usamla ubaruspa ka Bible ka batai hane gospel Marcus habau Jisu ula dap kerku ya kita kena ula mletnyo syakta kalenti ba ka bamut syai ba ka bamut ban let alangi pekpat naga gospel jong Lukas ngila ban suntu umut ban let Jericho bat hakum kata kapor uwan uni usamla ubaruspa pidapet ya ka jinglong jong uni usamla ngada sutunat ba bada ong ba usamla baruspa ong lambat nga samla baruspa bat ka Bible ka ong hans pa itu ka khot ka ba arpo ar ka ong ne ti ula bu kho namar kata kaktien ba ula letno susi naba ula dan shibon kispa ula dan no shibon kispa hato samlam kwai kata samla do yo lat butli jan sausin cisngi denum le kwa ba ban ruspa uni download ya kata ya ke ba usamla ukwa badu angnut udon ya kata bat ka Bible ka batai uni usamla maruspa habau Jisu udang letno nang ta uya kendo jua bat ki kena ngapai ya ka ministry ka jang Jisu am kapan keman ba namar usdang ya ki kena udan bat ki samla udan bat ki rangba
Udan berkilong kami, bat udan ruk berkiteman. Maka Bible kau kalau ada Gabriel, kalau kapras nem, mau kata Gabriel kalau teman, kalau nok ke kertas jangka, kalau syukur lungkudung. Uji isu syakuri ka, kalau mau ke ministry ke jang uji isu, kadai nam tak barok. Dai nam tak uji isu udai nak bentak jang barok. Amen. Dai nam kata ke Bible ngipule betaki kena, ngipule berki rangba, ngipule lot berbarok. Nama ke ministry ke dia barok. But ke Bible ke batai hakan ni ke jaka. Ba uniu samla barus paem hakan ke kerta fitip ngangai uniu laju puli Ecclesiastes kenong ga bakat ar ka ongko samla haga jinglang samla menwat yu tra peng ini puli haga Ecclesiastes kenong ga bakat ar dokap benengkong tu ken mauro ya unong tau hakisngi ka jinglang samla jaume ken mau you know you nong tau hakisngi jing you haga jinglang samla fi hangni udah ken mau ya kata kesengi, uniu samla uken mau, ya unong tahu deh nama kata, pi udah late itu ke Bible ke batai, udah pet ke Bible ke ong, but ulah dem haki kosil jongu, hak gospel Markus kena batai kata nomor 10 kanyo, uniu samla harus paham deh tang bau sulit kum tu, udah pet, but udah dem haki kejat jongu Yesus, but onda bau ulah dem, wow. Kata ke bang lengo, namar beli fitip, uniu samla fitip uyo ya ka ngalak panong fi, kebenengkong do de barus pa, kebaar, udan lut ya ka privilege, ne udan lut ya ki AKA baro, kebak keba udan kam, duna hakan unu kebenta. Bat tang kata, lada pipet pat naga gospel Lukas kelenong kabakat pra, dakot bakat pra, kebat tayru ya ya kani, te uwe unong sensyar ula keli. Hi udairu unong sensyar, unong ayu, tang borus pa, henrei udairu unong keli jengkeli, namar udai unong sensyar, wow samla, urus pa, udanlut kiki kebau udan shibon pelat kiki kebau kuat udanlut, kebelai, udairu unong sensyar udan kerdan, udan kenam, haka imlang kasalang, kata tegi beriu ki kuat. Nana fikiran kibriu ki kwa kata hadu la temen ru kimyo. Haru niu samla hakan ke kerta ula don lot. Haru niu samla usutu bangadon pat kani ke jingkeli. Ba umdan mana bala ban jubab yang ha. Ngatep de tangune bala ban jubab. Bat ke Bible ke ongam ula mare bat ula dem hakikat jong ujisu. Namar udan ni ke jingkeli bat haba ula dem hakikat ula keli bat wong. Ko no hikai babha wong no. Keingan le mangan yo ia kejingim bom cikut. Kaning ada kejingkeli dai tangu samla. Kejingkeli jong abat jong piro. Keingan ada ban le mangan yo ia kejingim bom cikut. Baro kanyam gahikai. Lada pile ABKD. Pinyo ia kejingim bom cikut. Kadon kejing le lala kejong ban yo ia kejing penim. But hang ni ro kata kedai ke jingkeli ke bakrau. Banong kumno nganyo ya ke jing penem. Kata ke jing penem ke jing em bat ngakan don shadow bam cikut. Kebamut ke jing em hadin jo ke jing kliap no ya ke jing em nang nena kendo. Bangan don ya kata ke jing em. Baruang kumno ngala ban yo ya kata ke jing em bam cikut. Ngantip yo hang ni ro basyong fidan ta ke jingkeli. Kumno ngalaman yo ya kata kejingim bom cikut. Uwan baruang ya kaya ibamin batay ngan le ya kata bangan yo ya kejingim bom cikut. Hagdikot ka ba? Pinapik dikot bakat prau jisu lang belay ba may kot babaya nga. Fi kanigdi kay kabau jisu ang belay ba may kot babaya nga. Belay hato jisu mday babha. Udah ni apa bah? Hari balai uni utrai uang yang ni kecingkeli yang uni samlam nong balai mekot bangang along bah. Kita balai. Namar uni udem ki kosio uklet no yang ni. Kita haki jiwem hang nong no ki demem ki mania. Dai nama tafina pulih kat testament barim Exodus arpo menum dem makmat ki balai tahu.
Kim julang bandam manono. Kemudian no bagi dem kimane. Une uwan bandam hak kejat jong Jisu. Handai uang medai tang no hikai babaha. Kidon babon ba kibreu. Kinget yau Jisu handai yau kumuno hikai. Waru Jisu wong. Belai me ong yang babaha. Ngadai tang no hikai. Babaha dai tang belai. Tada me wan hanga kumu bangadai belai. Ngan peni banga ngalong babaha. Handai me wan hanga bangadai. Me ong yang tang no hikai babaha. Wong dan buriu babaha. Dan iyo, ubriu babaha. Ka Bible ka ong kata na stish kinong room, kalanong kabalay. Kadikot ka ba sipo? Stish kinong room lai sipo. Kung taala to, dan bahok, dan uwayro. Ka Bible ka kranshay, dan uway? Uba, ha? Kumbala to, dan uway? Ubahok dan uwayro nang ta dekat bakat ar. Baro kilaya sakmano kilaya kelaba mentoy lang no dan ubalale babaha dan wat uwayro dan dekat bakat pra dan kecik syapting ya ublay ha persya kikmat jongki nang ta arfulai baro kilayu kilale pop bat kilahap na kay buram ublay fi ka Bible ka kerensay dan uwayro babaha. Baro ale pop. Palahap na kaburom jang no. Jang blay. Uchisu o may kot nga babaha kum no. Adang ada ubriw ngamdan kano no kababaha nga. Nabalatho kata dan uwayro bahok. Nabayo? Latho dan uwayro ba? What Moses? Bakikingit ukamlong bahok. Namaw din ng panyabriw. Abraham. What lada? Laong ukpa jong kajingat. Uday ubatok. Uang ya katanga badayu. Para. Dan na. David balong ka download ko jong play. Uhap ha ka pop klem bat ka pop penyap. Mlap uwayro. Uwayro pinumlap. Don laka jong. Dia kata Jisu ang lamay nga no hikay babaha ngamdan ka no ka babaha balay may kot babaha nga namar may nujor nga bat kibriw bat kumubriw dan no babaha light no tangublay light no mano tangublay babon ba kibriw kikwa bat shemyo Jisu tangkom no hikay babaha ada shemyo ukum no hikay babaha umbara mauro wang rengang ada yu. Namar balay kani ka jingkali ka jong ni samla kani ka jingkali kaba kwa ong ha kani ka jaka ong ko no hikay babaha. Kay ngan le bangan yo. Vi ong kum ne. Nama uni usamla wong ngakwa ban le bangan yo ya ka jing bam jukut. Ngakwa ban yo ban le. Kan mau ka jing penem ban yo ka jing penem ngimla ban le ruem. Nama ka Bible kaong pindalap haga shiti jong Paul ha Ephesus udah tho haga shiti kinong Ephesus ha Titus udah tho baka jing penem kadai ka jing ai ka jong utrai. Amen. Da ka jing ai la penem ya pi dai da ka jing trai na dai da ka jing le jong pi tu ne wa ngan le ayu babon ba kikwa bangan le dai namar kata kidon kiba shim ya ka mit ka jong utrai ki orang nga shim ya ngani ngan yo jing emam chikut ngakwa banong pi bakla ha ka jing perkat jong pi bat ha ka jing sung tho jong ka tien ki ba shim ki de ki bala tikna ya ka jing embam chukot amen kwa banong pi lada ka de tang na ka jing em de da ka jing le nama uniu samla wang ngan le ayu nama por barus pa pi sngo ba pila ban thet lut ki ke da ka jing le jong pi kani ri ka jing bakla ubreu ubarus pa uperkat un thet lut ya ki baro ngan le lut ya ki baro bala ong bo ni samla wan na kata ka attitude how Jisu dem umane pa ri Jisu wangan le ayu bangan yo ya kata ka jing embam juko pe ka jubab bali me khot baba hanroi tang uwei balong ublai nang ta wang metip ya ki hukum wang kum no metip ya ki hukum wat claim wat peniap wat tu wat sakilam ler wat le klop buram yalau kpa bat elaka kemiro baulong deula ya tho hau kono hikai ya kita baro ngala sumar lar menang kena kita bu Jisu hang ne kan ma bha ushim
Ya kata kasipo hukum, makin mau baik. Kasipo hukum la pihak ya kah ka arbenta. Kebenta ke benengkong haduk sau teliki hukum kaya day baik tang bat ublay. Handrai riu telipat kaya day bat para brio. Kaya day bat no? Para brio. Bat ya kaya kamu Jisu upen iyo ne usamla hang ne. Ka day baik ka jinga day para brio. Ka hukum ka baya day bat no? Para brio. Bat udah ong hang tu. Baik bahang ne. Udah ay hang ne gini kentim baik bahang nongkong do. Ka ong metip iku hukum wat klaim. Wat iyo? Wat klaim kamu haka syongka bayi day bat ka brio. Wat penyap day bat brio. Nang ta wat tu nak brio. Wat sakilam ler. Kamu nak brio. Wat lek klop nak brio. Buram yalau kpa bayi laka kemiru day bat brio. Kamu kaneng ni ko hukum kabaiday bat kibrio. Bat hagi ni ki hukum wang aday lor. Pai don bat kibrio hang ne partai. Ki kren yang ane ke benta. Mo. Ki ong ide ki babada. Ngam ju syolong. Ngan ai fi menta ya kane ke jingkli para brio. Don kibrio benta ki pai ngam ju syolong. Ngam leben ki kon. Ngam besaya ki. Ngayalam kaya ki. Nga aya ki ke ching puli ke babiang tame. Yaki kon. Nga persna ya ke yeng ya ke kemi ki kon. Bahkan aram. Nga ngalong ubriu babaha. Ngam jubam pisah je kiwei. Wat ada don bahapu mandan ngashim ngabono syarut. Ngam tre ban ra jeng kiwei. Ngam tre ban lek anu ke kamas niu. Ngam sakilam ler. Ngam di. Ngam buat. Ngalong ubriu babaha. Laji idem minta kibreu pa partai. Denem, ubiang lot na sedong. Nanong sedong dapat para brewem. Omi don jing duna, bat uniu samlarus pa udah uta. Bat bon ba kibreu long kumune. Ba biang bah haka jing dai para breu. Haka jing dai para breu. Bayeng bahasem marjan marpa haka snong ngatau haka jakatrei jakakta. Biang lot naniyai gabasniu. Uniu dai tau samlarus pa. Namar balay, babon sen ngi perkat kumde, ngila syakri ya kibrio, ngila syakri ya balay. Babon sen, mo, dia kata kedon mi kentien, cleanliness is next to godliness. Perkat bah, kekentien gak bakum no kata kedai. Lagi UI yang kata, cleanliness is next to godliness. Kebamon, kecing lek hot, kapen iya fi ya kecing long ribalay, kalau tak sah. Namar pun bagi beri aku kesan kum ni usam larus pak ngabiang lot deh ngabesai kikut oh wat kalok deh kong ngaburom ya lah jauh tengah ngapen biang ya una dong sedong ngam keren sniu ngam julor ni ngam pe biang lot uni usam larus pak dan jik duna kita baro bau udah ong ya kini pe bang astunat usam larus pau ong deula ya tu au kono hingkai ya kita baro ngala sumar na mendang kena kabumut hakejing dai para brewem mau baro ki ya ro yo ne unang ban burom ya ki bahe mo ki seong mo menta ngiyo i kejing kela jong ka imlang ka salang namar ngi ki yo i ya kejing kela haki khulung ki kena namar kimnang ban burom shu ya ki bahe mensyua dadon bedi biri ya muno bahasa asnong ya nang tu bot la pet manta di biri di bet ya bet dong boleh me di biri di pasal jong kata kejok ngiem pinut ban mai kun para marjan ngakem mau sana kena ngi sak syok lang ni semua dalit si kidon tegi yang perlok dalit jam sak syok mu sak syok lang teng le poi lang bom lang mer bedon lang em ngi man ye tau je mei ngi dalit school sak bom juani tu da mare tu hi mei sak bom yang da hi mei ro ngi mi tu kata namar balai bayi ngakem mau hi mei ro tegi perlok so nga kiong baik, oh ime medang domlong teman-teman. Namar satim langkum jo. Namar beli, ya longkum ta. Mentan pinut kon para marjan pinlem ta. Mdei tang kon para marjan. Wat ikon jong henmen la jong lo pinut. Ne kon para la jong runut. Pimnut jo. Namar kala ka imlang ka salang. Hari uniu samlaem. Ngetara ka imlang salang udon ba ka nam. Namar ulale balut. Umbam klop jong jano. Yo i. Te pisah jong ti weng an bam no em. Usim uai. Lam ler, tu, umiu, tu, pai manusia sehikai. What do shim ketiar jeng kiwei.
mentah te ong kon lek kai be de ketiar kiwe bu bah ketiar rajong kam dai ra mentah denam tiar rajong bu kop tiar kiwe lakai kan bamon pai ki kon mentah dar speed up pasong tipin ju kiwe ki bam tipin rajong pat kim sei kilong kumta mentah pin labah ki umma malai basong ni umang bang na pramarja kaci kai la kalalut hana une usam narus pa wang abiang lun ha kita benta baro don bun ba ki beriu ki ong ba jangan ni ngabiang dah ngabiang oh mana badan kum lok jonga mana badan kum kan lok jonga mana badan kum ki khon jonga biang lot une wang balai nama ngale balut pe yong ngi ro ngi sat ya kata na ngabiang lun ngam syo ngam dat ngam le kenono ke kambas niu ubatai ya kata ka hukum baro nriu tri badon badai para beriu ubiang lot nang tau jisu ong ya u kene ka waipat u jisu te habawla khmi ya u ula sngo it ya u underline sngo it ula ayo sngo it wow kecil tenan sngo ayo sngo it ya u bat ula ong ha u kawe dang duna underline ke tu duna Tip, bau so it. Baga Bible kau ngomong mesti senang Hebrew. Ya bau blay u it, ulai you, udo ban udat. Amen. Kemudian kita. Ya bau blay u it, u kedok ban ukerku. Amen. Kami asal kita kecing elak mentaki por le. U blay u it, ya pi un kerku pok ya pi. Amen. Harga Bible kata om no. Ya bau blay u it, ulai you. Usneng walau ngok bi dah boleh Bible teng orang kinong elap paklabi ki elap dak wei bi boleh do e jenau kurku ya pi don kali bo akmat yeng ada ke Bible ko ang bau boleh e tu le yo sneng batu sempat sobang saya sempat kan ngot laju syak sempat so tenat syak sempat kidon hang ni bekam syak sempat podang red ro ai ngok hiyo email pa best palat kan ngot laju syasyo hiang baro sestenat bas por syasyo kendengon mapi por syak sneng ha kapor dang bam jaba kabang hai lapik cinta kaba favorite sudah jong pi han dang syak sneng pi wan lek kum ta kan ngot laju syak sneng kum ta babun syai bang kaja tu kapor syai bang ni masih ada tu kawang wi tidur denam hari pi syak sneng bat denam deh Dam bam ru syasyo ngong vi kebaik ha syak seneng kemana dah bam jat tentang dalayu abang le akum simbe bam waju perja marsinong waju perja em ketu kecing ngat ketu kecing bambar ala jalut dem la jalut dah nomor balai pistenat da bang dah kum perja ayam long bet nai perja pi kecak sak seneng dah diki beri basnio ki basneng pi ime ipa de basnio kan nungot mentah pi ru pi sneng ya ki kon kum jo ba kham palat kham strik kham palat ban email le jong denem nei pa le jong pai bang ni ka Bible kong yo bo wi yu bu Jesus la so wi yo ne samla de kata ngong te ngong try ro wi yang am un sneng palat ada uit yang ham un sempat pelat un penbaik. Tapi ong uit kedok yang teken mau bapin syak sneng ba. Pilayo ya kata. Namar bu uit je pi uniyo. Sneng bat iyo sempat. Bible hang ni ke batai u Jisu ula song uit yo niu samla. Kaduna pa ni kentin bu Jisu song uit. Kadang kan tiang song sinai ya kipai ba. Hari song it duna ba. Bo Jisu udah song it yo. Bo udah ong tang kawai medang duna. Tangkai? Tang kawai meduna. Pekene di kentin menang ong ifi. Dia kata menang ai ke pang. Pidon hak bentar kai? Babha ne bentar ba. Kene di kentin bo Jisu Ukran. Ukran u Jisu kan he. Medan hak bentar baduna tang kawai. Tangkat no,
tăng ca way. But how ong ya kata ya ke ai ka bau thuna ngine pe biang manta to ka khot. Baru ong tu khelet dino kat ba medon. Airu haki beduk. Temen yo ka chingkan show habneng. Tu ali tu raya ka ding pana tu bodro yang wow kaning ka kentien. Wa mangasui ya mengan batay ya mek tangkaway ka jing duna fitep lada ki parlok ki et ya fi. Kin batay ya ka jing duna ka jongpi. Bat kin batay ru ya ka solution na kata. Lada imei pa et ya PM on batay ya ka jing duna bat kin penbet ru ya kata. Lada ka balang ka et ya ki para bangai baro kan batay ya ka jing duna bat kan batay ru kumno ban lat na kata. Fitep ki ba et kim pen I tan ka jing duna ki pen I ru kumno ban lat. Ngan oving ngan keren ya ka jing shisha kan ka wayam ngim not bat sneng ki kon manta. Namar balai la ngi sneng ki konam yo ki apet not na yeng. Yo ki let no hat lai pasi. Yo ki les ni yo ki di drugs no. Lo dei ban ngop akan drugs undi hi ba je ka drugs. Hari not man sneng. Lap ka singkle tiak skret. Ni le ba kham yo I. Usin rang wahab di mentalem dei bun sedang mentali bun kentai badi. Ngong e pingam tu betul dia surok ta tentang di kentai. Wah. Nan ong kini par kinong kum no satu senrang si ong mo. When cigarette is in my hand I feel like a man. Tengok kini kentai par kinong kum no. When cigarette is in my hand I feel like a beauty na kinong woman na kinong kum no ngantep. Mentah ka pertai kerajaan kum ni. Ngaken mau dan betul yang ngaken ni ada. Kita pastor dan ti perlok jangan yang kum ni ada. Mentah de pa ngabad ulok long kum cu. Kali kum no mentah palong kum cu. Ulok war rakyat dia dihilang baik te pa. Mentah ngambam tu masuk di sekret lang ulok baik. Uru yo perlok. Namar malai ka pertai kala kala. Ngum not ban kren ni ka jengtuna. Ngini lelang kum cu. Ngini ayu. Ngini lelang kum cu. Wat ka po jeseng ru. Tentang ki pastor kim not mas neng para banget yo mi balang. Melay mo pi. Babun ba ka jia man shwa. Kidon ba ki jeseng anong pi. Baki kila hikai bam dei ban kawai ya ki bayap mentah ki ong lek mno yo banget yo ki yami ya lek lang. Ki lek lang mentah. Ada pi pai ha ka teaching jong ki ka ba arpos nam man shwa ki ong ngim tre ban le. Mentah le ayu sak ba kawai bam do le yu. Namar balai yo pet ki banget. Kham tam tadi banget rus pale kham ting susu. Dera, yo ayu, yo pet ki banget. Not sure ban sneng. Ngi ong ngi je pi rim not ban sneng. Kan ma be haba don ke ji so ye, kan don be ke jing pen be. Haba yo I jing dona. Pe ba man tam don sure. Tentang kalok keriam not banong. Kadep stud ong sapanat inga. Not, le ulok ule ye not banong. But namar ba pi mong day namar kata kat kene ke jia hak jing namar hang ne u jisu so yet uday barus pa tabi wan khamong ne wong kli de no ki baro wara ro chak chonga khamong wong ai no shiki bedok wong but pitep kata ka de ke ba yo but om dang kata me ka kut ba men ai no shiki bedok ya ka ai ka ba me don pitep kene de ching shisha lada fi don ya u jisu haga jingem jongpi pihaban ai hagi tu ki brio ki batli ki badok ki bamdan jisu bakinyo u jisu amen pimla man bo ta hala dia lamda pi ade ka jisu wang kelet syaka pertai baro babon ba ki brio ki bu hala dia kim tre ban ai de kata kasuk ban pediang ka ban pla denam de na kasuk ban yu man pediang ka man pala la ong ta hang ni check out jisu kelet ai no shiki bedok teman me tuna tangan ni gawe ba me kan macam le ai ki ai no shiki bedok bat nang ta wong te men yo ka jingkan show ha banang men yo ai wong melak kan show babon hana kili ai no show bedok ba men yo ka jingkan show ha banang ka bible ka ong nang gospel markus ka nang ka pra da khat balai pun rio
Naba ubreu un mento ayu lada uyo ya ka pertai baro bat udo no la ka mensim. Naba ubreu an ayu ban ya pen ya la ka mensim. Naba uno no ru uban sngole ranya nga bat ekiktin jonga hagani ka pateng ban riu ba klim bat ba pop. Ukono breu ru un le ranya uta haba wan haga buram ukpa jong u lembat ki angal bakot. Ka Bible ka Quran syai hangane ka jaka. Kada keren hangane ka jaka ba kada ong. Nawa ununuru uban sngole ranya nga. Bat ya kiktin jonga hangane ka pateng menri. Manta le ranya em ban yalap ya kiktin jong play. Banong ka Bible em kam sya. Nuot ni banong. Ngim nuot manong. Ngim nuot ban playa ka jing sisha. Badai na mga ta, ubun sin. Haka jing im jongi, try umyo ya ka jaka bo de banyo. Fitip new samla ros pa em habaya day para bre fitip. Si sin haba pia day bat ki para bre em. Kasuk ba. Kasuk ka jing day banya day bat ki para bre. Ka ba ka jing day badai bat ublay. Bat lemna ka jing day jongi kam day shwa bat ublay. Omla ro banya day bat ki bre. Namar hangane ke jaka ke ktin ke jomlay kada keren syai hang ni. Bau Jisu ong yunu samla ruspa ngini pai biang Markus kanong ga basi po dekat ba arpo way. Uda ong hangane ke jaka. Yang ni ke benta. Wang kilet to dino kat ba medan airu haki beduk. Airu hano tang ni kaduna ba ukam li ai fila abanong pastor ngata ngam ruspa hana fidon ni gaktin jong play pi ai nem pi asam ne em ya ke ba fidon nang ta ka Bible ka ong ba minyo e ka jingkan show hey habeneng de ka tawang wat pelang hakata ka jaka ba ka sarang ka bam bunong tu uwan bantu hari pelang hakata ka jaka Papindan niya ka jingkan show. But ka Bible ka ong hang ni, wang ruyu, to ali, matubot ya nga. Lang ba mamira ya ka ding pana? Lang ba kay? Bara ya ka ding pana. Kata ka day kay kabu Jisu ong yun samla bruspa, ong may dunatang ka ni gaway. Panpitip, kani ka panlong ya ba, unbu iyo? Bu ko pinapay ka dekat ka ba arpo arang to. Kani ka kantin bu ko ka bamot em kalong ka jingwit ya banlet bad Jisu na marka katin. Nanong ifi kanyam em kampentut ya kibriyo. Kaktin ka jong blay em kanon ra bu ko bet ya fi. La pi rai bad utrai ne pi pet na utrai. Pimla man le lang hakajo. Pimla man pansungo bahalang hakajo. La pi ongan buat bet ya Jisu. Lane piong bet ngan ya buat bet bat kibreo. Buat bet bano bat kibreo. Uniu samla harus pawang. Kani kaktin ya kabaong te ula buko na marka ta kaktin bat ula lek no sngosi. Lek no no. Jisu tu song it ya upat. Kan mau ba ime ipa namar ba it sneng yengi. Ki hanman ki sneng in namar ba it. Haka kam ka mamingidon tentang isyak senang namar bakiki. Hari tentang haba kisnang yang ingi sosi no. Haba piwan sa kajing syakri tentang ki pastor kisnang niya pi. Namar basong it. Panum ay mangilong kumne usamla barus pa. Basngaw si no. Namar balay usngaw bangadon shibun kispa. Kabamot ayuhang ni. Kabamot usngaw banganga biyang Kaya kajing batay jong kam kimin. Fitip kidon gibriyo. Kinuan man kli na pi. Hari ke jubab tak ada lupa hal dia. Berkikwa apa pin jubab kat kum ka cingkeli jongki. Kata ka ba. Kila don lupa. Cuma menta pila ariam stay mo. Cuma nga ariam stay kum ni nga ong ilong. Kum no nga ngalong. Nga kmi lenti be inong. Fi handsome. Denam day. Pila ariam stay ba kan tay brio mo fit ong ilong ka jong. Pe ilong kum no nga fi kwa be nong. Ni jing itenat kan ni ka jan sem ya pi. Ani cing tenak kene ka sakti ya pi. Pi kwa ba kata reply denam dai. Hari sumot piyok reply. Klam long.
Sengogum no. Namar barabor ka jubab ngi ada don lupa haja beng. Ngi syukli hari jubab ngi kemilenti kumanganga ka keli. Kata ka ka pamatam. Uniu samla ruspa uwan jau Jisu bawangan le kumno ulak ngajbet bau Jisu nang mel ada don lupa teme ka cingim bam cikut. Namar mel ada lelut teme ka hukum. Kemilenti ya kata ka jubab ngatharai. Hoi ka Bible ka lambatai. Ya kata hari ngacu sengau haladi nomor uang ngalale lut ya kini baru bau Jisu nong syabas melada bele lut melada dan lupa kejing imam jukut hadau Jisu peniman medon tang kawai kejing duna kan mau bet habalabu ya kejing geli kan mau ke jubab kanum dai ke bapis ngauhun dai kata habu kena wele exam ula pulih But ukmit lenti bagi jingkli kan wan kat kum ka jing pulih. Lada dom wan uang ti no hikai klami kai ti yang Ngi klem le kan ka kos tang gi kenok na. Hada ha kot don lut dang tu. Hada pisdang ban beliem no ya kiwei. Namar pinum pediang ya kata halade. Baru new samla berus paam ubu ko no uang namar kan ka ketien kalong ka bae. Bat ka helam yang acha jing songsi. But uken riak no Jisu. Uken riak no Jisu. Hari don pak sakawai pat. Kumangala bu ia kapang. Pidon haka benta babha ne benta kaba duna. Ngala pen ia fi ka benta baduna. Jong ni. Hari ngine pet kani ka wai pat ka badon haka benta ka babha. Ngine pai bat nga na ka gospel ka jong Lukas haka ne ka por ka benta. Na ka gospel jong Lukas. Kalau nong ke basipo, kerikot ke balai pupra terterangan kerpa di jeri menyerap pulih lem yang gospel jong Lukas kalau nong ke basipo dekot ke balai pupra hadu ke basapuar. Tia kat ba kila nang let jinglet ularung hakawai ke nong red bat kawai ke beriu ke bekerteng ke Martha kalau pediang sengubha yu syaying jongka kalau don ru ke para ke bekerteng ke Mary ke bala syong ru haki kejat utrai bat ke bala syashkor ke ketien jong u. Henry ke Martha kala khuslai syapang bun ke jingkam. Tia kalawan hau bat kalaong. Kutrai mem kemi ba kapara jonga kala no yanga ban syutrai jingtrai marwai. Tuong yaka namar kata bakan yarap lem yanga. Henry utrai ulayatu bat ulaong haka ku Martha pa khuslai bat pa pensyita mesat yala dia syapang bun ki eru. Henry tang kawai ke badan kam Kemari tia kala jet ya kata ke benta ke babaha ya ke ba on omrong no naka. To underline kebenta kebabaha. Kedekot sapuar. Kebenta kebabaha. Mene ngipet ya kebenta kebaduna jong usamla. Kaniru kadai ke samla beriu. Kamdai ke beriu baladon kun. Kadai ke samla beriu. Kebenta kebabaha. Ngipet sepang kene ke Mary day mano. Kene ke wan Fil ong Mary nok Magdala kadai ka snong kadai kam jangai nga la banong ye pi kadon ha than Bethania kadai ka snong rit ba kadai ka nong kondong kam dai ka sor but kadai ka brio ka Bible ka batay kadai ngine pet nga gospel Lucas hi kal nong ka bapra ngine batay kadai ka brio di mano gospel Lucas kal nong ka bapra kadai khot ka baar Gospel Lukas pra dekot ke baar. Ka ong kumne syapang kani ke beriu. Bat ki kentairu ya ki bala penkia na ki mensim baman bat na ki jingkro. Ka Mary ya ka bala kot ka nong Magdala na ka ba mino ki hinyo ki ksuit. Ta kani ke beriu ka banung kong du ka batay baka ba hangani ke por ka tin ka jong play ki ong bat ki kentairu bat ki bala penkia na ki mensim baman bat de ki jingkro. Kadon ka koma, hadin kata kong kadon kani ke beriu ke berada ke kerteng ke Mary, nama ka samla kani ke Mary, ya ke balakot ke nong Magdala. Pabun sin nong Mary bun palat, habong Mary ke nong Magdala. Namar hak tu ka po ke kerteng Mary bun palat, at mentaro. Tadi namar kata laai yang kani ke kerteng manong kani ke nong Magdala. Bat laong ke benengkong du hak kani ke beriu kelajudan kesut, kani ke beriu kelajudan kesut. Hapo kejongka. But kada nyau kita kiksut jo kan teli. Nyau teli kiksut. Kan no? Nyau teli kiksut.
Mana dia samla ubarus pas tu nak ramar sedang dia bayu a rich man. Kani pat a possess girl lala banong ifi. Kenamar balai? Kadon ya ka? Hinyo tuli kiksot ka brio ka badon mensem paman. Kanu wala ji ya ki brio bayok sot. Dia yok sot kilong no. Ta babrio ka babrio isti dur be. Kim ju sat shinyo. Ta pek kesma. Kau fi kalong ngatarai kemari kani ka brio. Kalau nak kumai tarai ka ke kita teteng. Badang nyo tuli kiksot kamlong man ka por ne ka dawan ka to ka bor ksot ka kulmar lot. Fi ang ni kani ka brio dan nyo tuli kiksot mustanar kata ka cingkran. Usamla udai beruspa bah udan kerdan. Kaniru ka brio ka dai ka ba ngala banong e fi ka dai badon ksot ka kerdan haki ksot nyo tuli kiksot. Kado nyo tuli kiksot. Om tang kata ngastunat ban play dekat ka balai pat ka dai ayu pat. Bat ka Yohana ka tengah ukusa urang ba uherat bat ka Susana bat shibun ki ru ki balajus ya sumar suker yu na ki jingdon jongki. Fitip ka haga benta ka baar kani ri ka brio ka ba support ya ka ministry. Ka ba Krishan ya ka jing shakri ka jong Jisu namar ka dakran sha hang ne. Ki balaju ya sumar suker yu na ki jingdon jongki. Kamari ru karon mentala batay ka Yona mo nang tala batay ya ka Susana la batay ni ka kerteng bat kini baro ki bran ni ki kerteng bat kita ki kintai baro ki bajudan financially ke bemot ki ju kershan ya ka jing shakri ka jong Jisu ki ju yu ki ju kershan ya ka jing shakri ka jong Jisu kini ki kintai baro ki ju kershan ya ka jing shakri jong Jisu ban ngai kubleiru ngayo shisha hak ne ka jaka ki babon ma ki kan thai samla bat ki long khme phi kershan shisha ya ka kam ka jong utrai ngin ai sakti nam ta jong ki gen namar shisha ngayo ya kata ngam ong pat ba ki sengrang kam dan ki don hana ki kan thai ki yang lang gen amen bat kini ki kan thai em ki yang lang bat u Jisu hak ban shakri ka bamot ka Mary ka day ka baju support ya ka jing shakri ka jong Jisu ka juyu support day kata dong hang no bau try upan pai thang ni try kampan hada kisu thu ban ki yu sumar sukher ya u na kai tingini pe ka tin parang so badon ada tin parang pi kini ni ka brio kini di kita em bekisu thu Jisu atau upan pisah upan pisah ukhampan hada kini kisu thu bak Jisu ulale bha yaki hadu kata-kata namar upen kia yaki naka jing crow ke jongki naki jing pang ke jongki naka taka jing don ki mesim paman wo try upala kile kumno maki ki play ya ka jingkan show ke jongki bat pin song thu kane ha ka to ko por kan mau ka saipan lane babat ya kata ka plating ka hayeng sai dai be yukpa mdai kan thai brio dai mano nam kran ya ka jaj ben reu khasi hei babat ki kan thai Harga keren ya ke jaj benri manong ipi jogi jiu hei bagi senrang kibat pisa perkat pi tharai ulok uai ben pelang kini ki kloy ya ke ben kershan ya ke jing shakri ke jong Jisu ki kershan kan mau mene utu samla ruspa ubo kho no namar balai bubun pelat ki kispa perkat ke mari kalong bakumno ka kloy ben support ya ke ministry ya ke jing shakri amen fitep menta duna bahaki brio ki ong ni Kristan bandon kini ka Donald kemudian ka Mary kum kini ki kentai Susana bandon kum ka Yona nganong fi duna ba nga ai ngo pada haki jing shakri jongi tengi abon amen ban nga ai men sim ya pi namar balai kadon ganong ka ba kraw ha khmat jong trai amen kadon gay kanong kabakraw hakman kejong utrai kidon nga ngayo iya kata ka benta pangatip ro kimdai balik trai kai ba ulok u ayaki haye man paniha nai tai bikindat ki wara kiong ngin ai syakakam ban syakri yau trai kini kilong kum kita ta ki kan thai ki ba kloy ya ka ban ai syakakam jing syakri yau trai kini kita ki brio namar hang ni kidon ki brio bal adai ka kurim pe ka ka Yona ka ka tengah jong kusa
Pi kini ka tengah pi ka kandrei ka sutu ban sumar sukher ka bamon am ki play ya ka jingkan show jong ki nak banta ka jing sakri ka jong utorai dei nama kata ka jing sakri jong utorai ka klam jam la kerdo namar kum kini ki breu ki don gen lara ha ka jiknono ka balang ha kanono ka jing sakri lara don kum kini ki breu kata ka balang ba kata ka jing sakri ka dum kerdo la no amen finyo ibe ya kata pat finde but belai utorai udalai sakane Saya ka yeng jo ka Mary, nama ka de ka Mary ka bale ba. Om tang kata, ka Mary ka de mano, ka Bible ka batay, kala sa korru ka nong pop. Ka nong ayo? Ngine pek kila nong ka bahnyo. Ka ka balay pinyo so ba puli jeri. Hakmiru ka brio hakata ka shnong ka balong ka bapop haba kalatip ba usyong shania ban bam hayeng uta uparisi. Kalawalam ya ka dabi alabasta ka jingsle. To, puli de khot lai pun kun lai ban. Te haba uta u parisi u balakot ya u ula yoi ula kran halade u daong lada uni ulong unong ya tu lupa undala itu ya ke bat ka bakumno kani ka brio ka bakta ya u bakalong ka bapop Pi kani ka Bible ka batay, kani ka hoi hang ni klam thok kerteng Mary, hanai babon ba ki ong makani ka di ka Mary. Ba ngarong asim ya ka kung makadi ka Mary ka nong Magdala. But hang ni ka ong ba kani ka don ka nam. Kabanta kabalay pat kanam makade kanong pop kanong iyo nong pop kaya per bak labak hey bo samlarus pa udah nong sansar kani kade kanong iyo nong pop ya per usamla barus pa umrut ban play ka jingkan show ka jongo kani ka play pat mentale om bakas nong ka tip makade kanong pop wat uni uparisiru ang kumno bo ujisu usha ya kani kanong pop ban kata kata ka ka karakter ka jong ka bakayo ya ka karakter sa lukit na kibreo ka basyong ksut kanong pop wow dapat kata ka cingkran kamday ka basutanat hanrei ka Bible ka batay kadon pat kani ka jinglong nga kapat habakala shem na utray ka Bible ka ong kani ka breo ong fi ka play ka cingkan show karai ka dabi alabastar kasat ya kikjat ke jong Jisu na kitiki umat ke jong ka kanyat na kitiki nuclear but ka do ya kikjat jong Jisu kani di kajing syakri ke jong kapat kale ayu kasat kanyat but ka do but ka pensle amen pinlap ya kani ka ju na ka gospel Yohanes kan ar dekat ka balai bat basaw kani di ka breu ka bakloilot nam tau terai kum ka samla ka ba ya ka ding pnak habong ba ya ka ding pnak pimnyo show ye la de kumba im hada pi ong la sa na pna yang lembat ukris kata ni ka jingbut ba ka ding pna chi sen bala ba ka ding pna ki breu ki la ban kantho ye pi kat ba pi kantho ye pi tip banga syakri hok pat yo blai kala biang ka kata amen nga syakri yo blai om mga nyo anam na ki breu hada nga syakri yo blai ba kata ka si habang yeng hakmat jong blai ngan long hok banong ablai ngala syakri hok ye me namaru blai utip ya kata yangi But kani di kata ka brio. But ka Bible ka batay. Bo Jisu ulit siya ka yeng jong ka. Ulit siya Siya yeng jong ka. But habaw po'y siya ka yeng jong ka. Kadon kata ka henman ka jong ka bakerteng ka Martha. Haga gospel jong Lucas kalnong ka ba si Paul. Lai po prater ter. Po'y hakata ka jaka. Hey ba. Ka Martha. Kapan kabud kap siya. Nakabanta jong Jisu. Kayo? Kabun kam si siya ng tao Jisu. Hari kani kajit betang kata kaway. Kakajat jong Jisu. Kale kajit ya kakajat. Bat ka siya skor. Nastunat ang pupili ni Gabriel. Kadon bet how try. Bat ka siya skor na utray. Kaskor jong pikas ngap iyo. Jong wai pertay. Kikam jong Gabriel. Katinsi tinsang. Sangap ayu ka skor jong pi. Nastunat ka ni ka Mary. Ka skor jong ka sangap tang na utray. Kajaka syong jong ka kadai hakikjat jong utray. Hato fi syong mapiro hakikjat jong utray hakijing duay. Ban pli kata ka skor jong pi ban sangap na utray. Kani di ta ka brio. Ban haba le ya kata kan mo bay. Lada pidei nong duay. Pidei nong ya kan tin jong blay. Kibabon ba kinkran persya ya pi. Amen. Ong lang man amen. Pediang ya kata nama kanedi kijing siya.
pi shong dwai pi pule Bible pi ya yung tien jong blai pi nio i bonong shun jong pi unum mi na bar mi be na yeng na maka Bible kong ka Martha kala kuslai kani ka buru ka bara not siya kala tunum kada wan ho Jisu tebi kada batai lor ni ku Jisu memi kani ka paranga kam lai ha kada not banwan kum ta pe si para silong nem ta la phak kamอะไรที่เวคลำเละตุบลาเละลีตุขนาดวันนั้นไม่กระเทยกับคำเลยไอ้แต่ไม่เดินน้ำเลยไปกับแม่กับมาร์ธากับลองกุ้งตากะเลยบันเนี่ยทุกอุจิสุอยากให้ไอ้บารอหันเรงสตุนัดอุจิสุอุจุบาบอยากเนี่ยหันเรงตั้งกันไว้กับบัดดอนกับแม่รีกับละเจ็ดอยากกับบันตากับบาพิธีฮักกันกับสีพิวันมันช่องฮักกันกับจักรพิเจ็ดอยากกับบันตากับบาAmen. Piangan lek sajinseng kedai ke benta bayu ke babah. Pitip teng leng asutu ni le jesek semulai. Ada tam kadoi beje poi de syong sabar. Kumni ro kedum kesun pedeng yo selap handre piwan. Namar pijet ya ke benta ayu ke babah. Pi kampet ke baduna. Pitip bubun ma ki brewem Kimle ya ka benta ka babha. Ngastunat kani ka Mary kale ya kani ka benta ka babha. Kata de ban syong hak chat jong Jisu. Ka klam su si haba ka sha thnum hak Ibreo. Ka klam su si haba ka sha ong kanong pop. Ka klam su si nganong pi ban pli ya kata ka umpnyang gadabi alabastar. Nakabentau Jisu. Kam susi nganong hi banyak da ka nuklear ya ka kejat ka jong Jisu. Kam susi nganong hi ban sat ya ki kejat jong Jisu de ki umat ki jong ka. Kam susi ta kalong hadu kata namar belai kajit ya ka benta ka baba. Usamlah barus pawang ngabyang lut ngam lepop ngam klim ngam tu ngam ai udon jing duna. Kani ka beriu lebaro ong bapop kadon nyau tuli kiksut. Handa kani ka beriu pat kadon ka benta ka baba. Kan mau kalau judan ka por yang apa dia piro ngisa kano bapop. Haru Jisu jet yang apa dia pi. Namar belai pitep namar ngingi jet bandon hak jat jong Jisu. Bandon hapo jong Jisu. Ngijet ya ka benta ka bakumno. Namar kan mau bahkini di kiski bosoi tahan uyale. Upan pun kam yang ni ngem tan por ban syong hakikat jong trai ban syong banduai ban sengap ban syashkor ya ke baka ketin utrai ka don ban ong ngim don ya kata ka por nganong bi hakane ka por ka yam ngibun ki spa ngiduna ka por ngibiang hakiwe ki benta ka por ka de ka kordet tam handang ngijet kumnu hakum kane ka por ken ngijet ya ka benta ka babha ne ka benta ka baduna